Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro ashakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube pila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account namar ha Instagram ngi ship pentep bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka bathamai. Ya kini ke post lapalai dekat State Bank of India mentau benai arajar apuar. Kaketeng juga ni ke post kedai Junior Associates. Kelas deal lani katarik bakado naga benta ka registration kedai haka arpunyau tarik benai September arajar apuar. Ya kini ke post Junior Associates kelai san hajar pratali ki post kelengkeri tambah haka North Eastern Regions lani ki states kelai arspa sapusantali. Yaki unreserved kategori shispa kat santali vacancies yaki scheduled tribes san politely yaki other backward classes sub politely yaki economically weaker section arpo Italy but yaki scheduled caste khalai Italy. Educational qualifications kalau kumne lade ban pendam yaka graduation degree hagono gono discipline nak recognize university. Candidates ki bala day haka final year dan ka semester jangka graduation ru kila ban apply but anda kila syajit provisionally ki haban pen ia ka approve apabila pass ka graduation examination shwa lani haka life hoterik benai November arjar apuar ke age limit lani ka kerta ka berido ke day arpos 6 but ka bahaya do ke day arpo pras 6 kandan ka upper age limit relaxation hado life life 6 yaki schedule caste berki schedule tribes candidate but life hois 6 yaki ada backward classes ka pay scale kedai khanya hajar khandai spa hado sabhunyo hajar khandai spa arpo baka starting basic pay kedai khat khandai hajar khandai spa hakshi banai ka application fee kedai hinyo spa sanpo yaki general ada backward classes but economically weaker section candidates but yaki schedule caste schedule tribe PWD but ex servicemen candidates kim dan kam bansiu fee AA. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwaban apply ke ni ke post pihak ban apply online link ba ka website jangan ni ke State Bank of India papide rumandan ka valid email ID ke jongpi ban mobile phone number kelas D ya ka online registration form kare ha ka arpunyo trik benai September arajar apuar hado khar arbeje minmit ka official notification ni ka official advertisement belapan mi hidak ni ka SBI ngalai po description jangan ni ku video.